Христос воскрес! Уважаемые батьки и хрестные, дорогие парафияне, умилованные в Христе Пану, браты и сестры, свято Божьей милосердности. Конечно, мы углядаемся в образ Иисуса Милосердного, вспоминаем те объявления, которые Господь наш раз сестру Фаустину передал свету. Вспоминаем так само момент, когда еще наш земляк, святый Ян Павел II, присвятил свет милосердности Божией. Вот это все подеи, которые близкие нам, 20-е стагодие, 21-е. И я так зауважил, уже несколько год в неделю милосердности Божией я с вами разважаю слово Иисуса с дневника сестры Фаустины, которые были нам передадены. І ось сьогодні хотів би крануть розмови милосердного Бога з душою у розпачі. Ми розважали про розмову Ісуса з душою грешною, там, з душою доброю, там, да, знаходячись терпячою душою. А зараз розпач. Да, ми відаємо це слово. Такий найгорший стан, який може погрузитися душа чоловіка. Ось, і навіть тут, поглядите, як Господь проявляє свою милосердність, тим більше для душі в такому стані. Ісус каже, душа, погружена у темру, не упадай у розпач. Ще не все страчено. Розпочни розмову со своїм Богом, який сама любов і сама милосердність. Ісус кличе душу в розпачі. Кличе. І проблема в тим, на жаль, душа застається глухою до Божого заклику і погружається у ще більшу темру. Ісус знов кличе. Душа, почуй голос свого милосердного Отця. У душі з'являється отказ. Для мене уже не може бути милосердності. Катастрофа. Не? Коли чоловік у душі своїй так говорить, не? Це катастрофа. І вона упадає у ще більшу темру, у одну з різновидностей розпачі, яка дає їй прочування пекла і робить її цілком нездольною наблизитися до Бога. Це страшний стан душі. Ісус третій раз звертається до душі, але душа глухая і сліпая, і вона починає твердеть у своїй упартості і розпачі. І тоді починають, увага, тоді починають діяничати, якби глибині Божої милосердності, і без ніякого супрацовництва душі Бог дає їй свою опошню ласку. Ніякого движення волі чоловіка, да? І тут Бог дає опошню ласку. Поглядите, як Бог любить чоловіка. Коли вона її відкине, душа, да? Бог покине її у тим стані, у яким вона сама хоче заставатися навіки. Уявите себе, это выбор человека, но страшный выбор, не? Захотеть остаться в розпачі. Я коли это читав, мене ж внутрі переворачувало, не? Як Бог шанує волю чоловіка, що чоловік може сказати Богу «ні», закритися і відкинути опошню ласку. Тому пекла, на жаль, існує. Не тому, що Бог откидає, не тому, що душа закривається. Эта ласка сиходить з милосердного серця Ісуса, озаряє своїм світлом душу, і душа починає розуміти Божє намагання
але навяртанне да Бога залежыць ад яе самой. Патрэбны крок, маленькі, самы маленькі, але крок душы. Яна ведае, што гэта ласка для яе апошняя. І калі яна зробіць хоць бы адзін рух добрай волі, хоць бы найменшы, Божая міласэрнасць здзейсніць астатняе. Калісьці папа Францішак пісаў у сваёй кнігі пра трэшчынку, праз якую Божая міласэрнасць хоча ўціснуцца ў душу чалавека. Але чалавек можа закрыцца. І гэта выбар душы. Езус кажа, тут дзейнічае усемагутнасць маёй міласэрнасці і шчаслівая тая душа, якая скарыстае гэтую ласку. Якою вялікай радасцю напоўнілася маё сэрца таго, што ты вяртаешся да мяне. Я бачу, што ты вельмі слабая. І таму бяру цябе на свае плечы і нясу цябе ў дом майго Айца. Вось это маленькі крочак у роспачы, і Гасподзь падымае і нясе. Успамінаем прыпавесць пра заблудшую авечку. Пакідае 99 і бярэ адну і нясе. Душа, як бы абудзіўшыся, ці такое магчыма, каб для мяне яшчэ была міласэрнасць? Ведаеце, і пытаецца з трывогаю. Нават у мяне, у экзарцыста, некаторыя пыталіся: «Ойча, ці такое магчыма, што для мяне яшчэ ёсць міласэрнасць?» Канешне. Увага, што і кажа Езус такой душы. Адказвае на это пытанне: менавіта ты, душа ў роспачы, дзіця маё, маеш выключнае права на маю міласэрнасць. Дазволь маёй міласэрнасці дзейнічаць у табе, у тваёй беднай душы. Дазволь, каб у тваю душу увайшлі промні ласкі, і яны дадуць табе святло, цяпло і жыццё. Дазволь. Твой крок. Самы маленькі, але твой. Але мяне охоплівае страх, кажа душа, ад аднаго ўспаміну пра свае грахі. І гэта страшная трывога выклікае ўва мне недавер да тваёй дабрыні. Сатана пачынае прыпамінаць грахі этой душы, пагружаючы яе яшчэ большую цемру, і апраўдваецца душа, кажа, мяне страх прабірае, калі я думаю пра грахі, і это выклікае трывогу, недавер да твоей дабрыні. І цяпер увага, што адказвае Езус. Слухайце внимательно. Ведай, душа, што усе твои грахі не паранілі так балюча майго сэрца, як твой цяперашні недавер. Пасля столькіх намаганняў маёй любові і міласэрнасці ты не давераеш маёй дабрыні. Як у нас на сімвалічнай магіле. Што яшчэ трэба было зрабіць, каб даказаць Господу любоў сваю? Нельга паддавацца роспачы. Нельга. Ніколі. І Езус кажа, што грахі нішто па параўнанні з недаверам у маю любоў і міласэрнасць. Разумееце? Мы ніколі не павінны сумнявацца ў любві Бога, у любові Божай да нас. О, Пане, ратуй мяне, бо я гіну, будзь маім збаўцам. Пане, астатняе, я не здольная выказаць, маё беднае сэрца разрываецца, але ты, Пане, і ўжо не можа больш размаўляць. Так? Езус кажа, душа, у цябе ёсць усе скарбы майго сэрца. Бяры з усяго ўсё, што табе патрэбна.
Цябе слухае любячае сэрца, сэрца найлепшага сябра. Паглядзіце, як Езус адносіцца да чалавека. До душы, якая ў роспачы знаходзіцца, Езус кажа: «Маё сэрца – это сэрца найлепшага сябра». Душа яшчэ тут працівіцца і кажа: «Цяпер я бачу усю сваю няўдзячнасць, бачу тваю дабрыню, ты пераследаваў мяне сваёю ласкаю, а я зводзіла на нішто ўсе твае намаганні. Я бачу, што я заслужыла самага дна пекла за марнаванне тваіх ласкаў». Опять же, вот это оттень роспачи, да? Я змарнавала твои ласки, я на нішто не заслуживаю, я заслуговую на пекла. Што кажа Езус ізноў? Глядзіце, які дыялог ідзе. Змаганне за душу. І Езус кажа. І он прорывае, сестра Фаўстына запісала, што Езус перапыняе гаворку душы, апраўданне душы у роспачы і кажа: «Не заглыбляйся ў сваю мізэрнасць, ты занадта слабая, каб гаварыць. Лепш глядзі ў маё сэрца, поўнае дабрыні, праймайся маімі пачуццямі і імкніся да ціхасці і пакоры». Вось это шлях. Не прымайся сваей немачу, чалавек. Я вам не раз про это кажу. Не прымайся, заглубляйся ў сэрцы Езуса, праймайся пачуццямі ягонай любові і імкніся да ціхасці і пакоры. Так твоя душа спознае суцешэнне і любоў Божую. Не надо Богу говорить, оправдываться о своих грехах, о своих немочах. Не треба. Треба заглубляться у Его сердце. Иисус каже: «Я тихий и покорный сердцем, и знойдете сутешение для душ ваших». И тут вельми моцные слова, якія мяне кранаюць. «Будь милосердная до інших, як я до тебе». Нам ад этих слов павінна быць сорамна. И слава Богу, если так. Сколькі у нас осудження в душі, сколькі у нас кривдаў, сколькі у нас претензий, сколькі у нас эгоизма. Мы контролируем чужие жизни, мы осуждаем. А что каже Иисус? «Будь милосердная до інших, як я до тебе». Все мы идем до споведницы. Все мы атрымоўваем милосердную любовь Бога и прабачэнне. Як балюча Езусу, што мы так не поступаем. Таму я інтэнцыю сёння такую абудзіў у сэрцы. Каб мы, атрымоўваючы милосерднасць Бога, дазвалялі Богу, каб наše сэрцы былі такімі ж. Каб Езус нас мяняў, мяне. А калі адчуеш, што твае сілы слабнуць, прыходзь да крыніцы милосерднасці і ўмацоўвай сваю душу. І ты не спынішся у дарозе. Заклік Езуса. Умацоўвай сваю душу, і будь милосердны да іншых так, як милосердны Езус да мяне. Амин.